Anđela Đuričić poslije godinu dana otkrila istinu o dogovorima Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića. Bivša reality učesnica svoj posljednji ulazak u ovaj format pamti kao koban. Nakon što je svoje srce dala na dlanu, a njena osjećanja izigrana su u jednom postupku. Konačno je progovorila o čemu se radi. Nakon duge medijske pauze, Anđela Đuričić je danas gostovala u emisiji Pitam za druga na Red televiziji, gdje je komentarisala aktuelne učesnike i dešavanja elite, ali se osvrnula i na svoje učešće u prošloj sezoni realitija. Ovom prilikom je govorila o navodnim dogovorima Zvezdana Slavnića i njegove bivše supruge Ane Ćurčić, koja se nešto kasnije pridružila njima u Zadruzi 6. Teško je dogovorenu priču sprovesti u realitiju. Da su neki plan imali, vjerovatno da jesu, pa se otrglo kontroli. Oni to najbolje znaju. Društvene mreže i sječci od nekoliko sekundi mnogo toga pokažu. Kad sam vidjela neke stvari, vidjela sam da je bilo nekih navoda i signala. Pomišljala sam da je neki plan postojao, ali to niko ne može da iskontroliši, rekla je Anđela Đuričić. Vjerovala sam u moju i Zvezdanovu ljubav do prevare sa Majom. Da sam ostala do kraja u realitiju, ne bih ostala sa njim, ostavila bih ga. To je meni bio pakao, sad mi je smiješno. A tada nije bilo, nastavila je ona. Ja sam idealizovala neke stvari, to muvanje je meni bilo lijepo, trajalo je. A vjerovatno sam to što sam idealizovala te neke stvari, a mene je to držalo dok se to nije desilo sa Majom. Meni tada razum nije bio prisutan, otkrila je Anđela Đuričić.